ole rap chung channel min lo thlir saka min lo ngai thlak sak thin tu te inva in chibai le vek ule Isua Thihnaa Mawhphurtute episode ni na ngai thale ang o Isua Thihnaa Mawhphurtu zudami puite ani chu in man tira pilatan chu atumpo in ama a in lo du lo kha mithiang lim le fel tak kha in du lova tol that tu kha in hne na pek in ngen ta zo ka nun na siam tu chu in thata nima sela pathian in ani chu mithi jinga ta akai tholia chu a shetu te kan ni e Isua thi chung changa hian Mawhphurtu angai soihlo tak chu zuda ho te an ni ti hi a hriat thei boka Zohana chanchin jak tu chuan ama mi te hne na alo kala ama mi ten an lo lom si lo ti te in alo ziaka Israel berambo zong tura local ani thu te po a in soya zuda te le lal Isua na tho tum dan hi a in person hle a an tum dan a in mufu lo hle mai zuda te chuan lal Isua chu an ram rom opna hnuaya chan chuak tura an ngaya namdang opna hnuaya kun hi an hrea tal chhuah thei ni chuan chhuah ram dan hi an ngai to berani an nam hi nama chiang ti tongkam kan man ang dewa nambing la ur sun tak nam feeling nei tak an ni ti a hriat theya rom sarkar laka te an helfo thina an ma ni optu te tanga tal chhuah du na hi thuthlung hlui tangin an chin thin dan ani lal Isua chuan pathian ram van ram thu soi chu atum berani a pathian ram chanchin hril hi athil tumani ma se zuda te chuan pathian ram Isua na soi hi an hre phak lo Isua thu soi reng reng athu tum an man fu lo thin Isua thu soi chu an ni tan chuan tong hriat lo thu soi ang chau ani bok si a zuda te hian taksa thil an buai puya taksa zalen na lam hi an soi war le an thil tumani man lain Israel tun din le tur thu zol nei ten an lo hril thina ni ome hei hi an ni chuan taksalam thila ram thar lo la om le tur an ngaya Davida lallai kha an hrenga lal Davida lallaya a hne na in pum khata tu ma boy om lova ma ni aro in rela an om hun lai angkha kharam angkha lo thleng le turin an be se ni Isua Jerusalem malal anga alua an lo choi moina thu apo khan ram lo thleng tur kan pa Davida ram chu choi moin omro se ti in an lo awni kha Davida ram thar lo thleng le tura khan an ngaya chu Isua an lo nga hlel na ni a Davida lal thut thenga thu a ro fel takarela namdang obbe na hnuai ta chhuah thei dan omdonin an hria a chu an lo nga hlel na chan po ani ber ome ma se Isua khovela alo pianga ro puina lai om ma se le lama mishing thirna atang chuan atlom si a Bethlehema lo piangin Nazareth kho musit om taka lo seilianin anole pa po kho khata mi challang le larpo ni si lovin mishing thirna atang chuan hriat thiam a har si ani khovel dan angin chung kwa a khosa in ule naute po nei ve dia in an oma an u naute po milang sar le za ombik an ni chuang si lo ama u nawa an ngai te po in an ring lem lo ni turani mishing pa ngai ve mai bok anga an ngai ni chuti chung chuan pathian fapa chung lama chuak chung lam mi wana tanga lo chuk ni in a in soi tat si a chung te hlei chu an hre thiam lovani ami te Israel ho hi aveya adu saka azir tir tura a thlan bik te po hi Israel zodami de uvek an ni hial ome ma se adu taka a thlan te po in Isua lal ram din tum hi an hre fu thei chuang lova leilal rama tho tura an ngai ni azir tir te zinga mi Zebedaya fapa te pahnih po khan Isua ram din tura po lalna le chanvo tha an la buai pui cheu boka azir tir te nen an in hnial chang le azir tir te akhak chang po a om fo mai thil an hriat thiam lo wangin gas mani huana po petera chu tharum thoin a che a pui thiam boi beng asa thlak sak mai boka tin azir tir te zinga mi zoda aman tir tu po hian rom sarkar laka chan chhuana be se zui hi alo ni ome
zuda iskari otan Isua aman tirna chan kong then khat nia an soipo hi ilo chui te ang zuda iskari o tarin omlo na chan ama thil tumbul tak alakim lo nammangai tu ani a beiseina aneya chu a beiseina chu lal Isuan ati fam kim sak aringa anila chuan soithiam theilo khopa zaidam le muang changin na athoksi a mu hian zuda iskari o ta hian lo theilovin anor luita ani digoini chuan aring hetiang turani chuan iskari o taril ru a lal Isuan athil ti theina alantir theinan angai to chu ani ang chutiang konga kan thlir chuan gas mani a thil om dan po kha maktak turani zuda iskari o ta chuan lal Isua chu chibai rabi ti ina fopa thil ti theina chuala ne na chu ita ni ro se ti adu sakna ani he thu Isua zirtir te chet dan ka han tar lan le du na chan chu a zirtir te me po in an ho to pa thil tum an shet lo zia le an lo be seidan ti lan ka du na ani pakhat le a chuan juda te hi an tha tu te atanga sa khol na tak mai le la ur sun tak mai an ni a farisai pol hi akher mei zual an ni nge mosian sinai tlanga dan som apek ba ka dan tam tak dan te sep a oma a then phei chu an dan te sep te nen phei chuan dan zaruk don lai nei angin an soini mosia dan som ero chu kan shebel tlang ome dan an man dan ero chu adik veklem lovani ang Isuan asoi sel na samai thil thati konga te po an dan man lai hian ati chepin ati sheom thina an chol ni ser dan te akher meilu toka pon lam dan ngai poimo si in chung lam dan tha an mangle si lova zol nei te tha hnial si lovin an than ero an ngai poimo si a thudik du in thutak ero chu an mang lovani pon lam lan dan ti that lam an wara chung lam thil an ngai poimo lovani Isuan pon lam siam tu chuan chung lam po asiam thu tele no po apon chau in ngai poimo a chung lam a fai lo chuan aten om thu te than ni se apon lam nal vur sia chung lam ten om tak si chung ang chu in ni ti in asoini Isua chuan arong bol khan ke ero chuan ka shila cheu ti zelin pon lam mai nilovin chung lam thil te po apoimo thu azirtir zela dan ti bang tu nilovin ti fam kim tu ani thu asoi zel bokani dan he tha a ma se man dan thiam turani cholni man dan ser dan po mi te tina zong nilovin mi te tan chan chuana chandam na nizok ro seti cholni a ti dam thu an zo na a ti lanani an thil shet khan an saltan na boy an ni na aban theilova thutak boy ban tu tur chu ashilani an pathian thu man danin an nun chung ril ati zalen lova an thu zirtir dan adik lova chuwangin Isuan keiman ka zirti rang chewa keiman ka cholti rang cheu ka hnena local ro ti in an hnena thu asoini ama Isua chu an hriata an oi theinan le an zalena hadam taka an om theinan thilmak te po ti thina a thil tum chu riang vai te hena chanchin thasilte salte chuate ti du da tor chan chua setana ti du da le a phuar te chan chu ani a middel ten mitwar an nei na turani middel mitti war taksa ba ka tharau lam middel ten mitwar an nei theina tura local ani thu te ni a chu ba ka lalpa lung oi kum thu soi tura local ani thu te asoi thinani tunlai po in lal Isua thu cha ngai poimo in chanchin tha tharau lam le taksalama mi in chandam na an mu theina turin mitam takin na an thok rengani tharau le taksa chandam na na hi akal ko pangai ni ama asoi to angin zuda ho hian lal Isua an ngei lo wangin atong swal chang reng rengin an oma ane na po uire an ron shwaya a uire lai tak an man ani ome nge a heta Isua tong swal tir an tum dan te po hi uire chu zuda dana chuan den hlum turani a Isua hian den hlum tur lo ang zonga mosia dan kal zonga thu asoi chuan
hek tur an ti po ani theye zuda ho thil han ti pe dan em hi thusil tu pakhatin atialom uire an man thei dan hi a uire lai tak an man thei ani a Isua hek an du si a an taima hle ani an thangkama hian ok ngei donin an sia a Isua chu an zot sek mai ni ome Isua po hian in ngai tu takin akut zungin leyawai vota engemaw ziakin a thai vel ni om takani an zo sek sek awang chuan alo tho chuaka inzinga sual nei lo piangin lungin deng masaro u ati tamaya chuta chuan le sualna nei lovin an in resi lova pakhat khatin an rel ruta zeu zewa an kalbo zota ani voi khat po chhia choi tur chung changa aman theina tur ngai to in kaisar hne na chhia a choi tur le an choi lo tur thu an zota heta po hian ti fu anin ti pekmel hle maya kaisar hne na chhia choi angai lo ati vai chuan sarkar do dal ani dona chu wangin man theina point thatak an mudonin an in ngai ni Isua ero chuan fing takin le thiam takin tong sual du mia lovin heti hian ti ta a duli min han pe te u ati a an han pe a tu lim le tu ming nge heta hian chuang ti in zota ti chuan an ni chuan kaisara an ti a Isua chuan ani a hnu kaisara thil te chu kaisara hne na pe ula pui thiam thil te chu pui thiam hne na pe ta che u ti in sarkar khal ni si lovin pek dan tur an soya ti ngai na heta po hian an shelovani sarkar kal ni si lovin pek dan tur asoya ti ngai na heta po hian an shelovani Isua an mana pilat hne na an hek na a khan dotin an heka kaisar hne na chhia choi a khap ti in an heka ni kha ma se chhia choi a khap thu alang lo ammalam bible chang tarlan ang khan veteran pentecost ni a sermon na khan nun na siam tu chu in du lova pilatan chu atum po in chu in phal lova tia soi ang khan pilata khan chu a thei dan azong ve char char ni kha aswal na ka mulo ka velanga ka chhuwa mai don ti in an hne na asoya ma se an du chuang lo kheng betro ti in an au chiam mai ni kha tin pilata khan kot ni a an mi man chhuwa theina ne ya khata khan Isua kha chhuwa aril ruk le ta a ente u in lal hi ti te in an hne na khan thu asoya ma se an thin urin Isua chunga khan huat na na men lo alo in tu to ni turani crossa kheng betro ti in an aurwal dual mai khani a enge ati swal ni crossa ka kheng betang mo he mi felthi sena hian kathiangin kahula pilatan ati po khan athisen phuba chu keini le kan fa te chunga omro se tlaro se ti hialin thil an ti a pilata ti ngai na hre to lo chuan an dil ang chuan thil atita ani kheng betro ti autte kha hosana tia naupang lo autte kha an ni em davida fapa hosana tia naupang autte chu an muin an lung ni lo em ema ane na heng ho thu soi hi isya em an ti a tin Isua nan hne na ria e nausen tele nuten helai ka achhuak chuan fakna iti thafam kimta ti hi incher ngai lovem ni ati a mizo te hian bible thu hi hre chiang hle angalang ni si in chik taka zir chian ro chu kan pe lem lova ni ve om takalang ma se han ngai tu chiana dik chia lo deuh pom har sat na lai a om le thin tu soimi pathian thu atui a me pa in kan nitlang hloma thu hril chak tak thu hril na chan theina ani don phot chuan pol danga inson po poiti lova ko hran pola zuang lor du te po kan om tam mai khoya po kalila om khom na kholai ani emaw in ani emaw bas a chuan na ani emaw pathian thu vai ngel thei tok chu kan om zel mai azir ho po in thuril ro pui tak soitur an hre treu mai speaker atang thei ni om tak ko hran tina hian an kat nuk to ani ma se a thu chik na lama chuan kan hniamani chik taka bible zir tu te ro chu tharau lova pu ching mi kan ni bok ma se thil mu thel zeng zung chi kan ni fo tuna kan thu soi ngai tu tur po hi ngai tu chian angai hle ani
thusil tu le khoya emaw hun rem changa helai thu soi tu tam takin keipo in kalo hriat fo to chu lal Isua Jerusalema lal anga alu tuma an lo lom tum khan hosana lalpa mingalo kal chu fakin omro se ti in naupang ho kha an lo awani kha he thu hi Good Friday ni a tele hemini lem lova po pulpita sermon tu te hian tum kauni in Isua Jerusalema ropui taka choi moin pathian an faka cholni le a kheng betro ti in an aw le si ti asoi hi an om fo speaker tling meu po in hei hi chik chiang lovin an soi fo maya adik zat lo devin ka sia a lo ngai tu avete thu akan soi mai kan du tok lova hla a lam kan phua tela hetiang hian hosana ti aw te zong chuan ling lukhum le korsenan pe tin hlapakhata po heti hian a ombok hosana ti tu te khan kheng betro ti avin mangai tu I haidon ta mo ti ang devin phu ani athupui tarlana khan naupang te kha hosana ti alo aw te khan ni a bible in min shil dan chuan ma se Isua an mana achung thu pilata ma a an ngai to tuma kheng betro ti tu te kha naupang chu an ni mel love Isua khovela local lai khan hotu tam tak omma se alam tang po mitam tak an omve ang ti hi ring ila Jerusalema mi zong in hovek tura ruat ang maya thil chut chu afu lawang aizola pongswal mang om thin ma se aizola pongswal du lo atam jok an om ti hriat turani America rama po ramhuai bia an om lain abelo sing engmozat an omang ti rin turani bok miswal tu te emaw awanga mitha mertel hi kanching fo thin Jerusalema juda tele judai rama mi te po lo ni ro se miswal Isua dik lo takati du annivek lovang Bible apo puithiam lal tele anle khajak tu tele Sanhedrin te Farisai ho te kha lal Isua tong tu beran ni ti kan hmu a ho tu te hi ram chunga po thil ti ni khwa alang sar le thil ti a kori tu theiber anni minaran chuan thil ati theivak lo Isua po in minaran chung lam judai rama rorel tu thunei tu ho tu te hian an era ti hlum theina an ngai tu ngara an ma ni aya thil ti theile tatlum tura an hriat kha an erani pilata po khan it sikna awangin a hnena an hruai ti kha a hria ani khang nau panglo aw te kha kar khat liam maya khan an hel man chu arin omlem lova an puitlin ngal thut po arin om lovani naupang ati hi naupang tak po a ange Bible thu alak chua po hian naupang tele nute hnelai ka a chhuak chuan an ti a hian puitling lian uai to po ala naupanga ti ang chi te chu a om theina in angya langa na pom chi jok ani mel Isua chunga juda hruai tu ten ro an rel dan hi dan lo anga ro rel ni in soi ani boka chupa ka Isua chungchang an rel hi mi mut re lai zan re to lam ni in a hriat boka Sanhedrin ho hi in ko khom rupin man hmo takin Isua chung thu hi an rel ani tin hretu der te ko khom le zong khomin an hek na tur thu thiam an chan theina tur dapin dot tam tak an phua chop ni in soi ani bok zanlaya chuan aro rel tu ho bak chuan fui por tur miswal bak chu mu an nei po arin om lovani lo nei tura an thlem miswal tak ho an fui por thei ho te kha Isua kheng bet tura aw tura an nor aw te kha an ni mel jok ma ani Isua chu isik na awanga man ani miril rupa ngai tan chuan heng huna han fui por thei khopa thil ti du na tura ril ruput chu har tak turani Isua na tho dan la kha mi te ta na dam na hna thok tu ni a phar te ati thiang hima middel mit ativara bengong beng ativar boka mithi akai tho boka ke bai te ke in an kal boka Isua chu he huna hian lom lovin an aw hla chu kheng betro ti ani ta thonga Isua chu he huna hian lom lovin an aw hla chu kheng betro ti ani ta thonga hlapua tu pakhatin hetiang hian a soi boka hosana aw rol adang lam ta
kheng bet ro u ti in ti el na puan sen nen ling lukhum an khum tira ti in hei po hi hosana rol adang lamdan po hi Isua lal anga alua aute kha ni to lovin miswal fui por thei ichik tu te thil ti awangin alo dang lamta ani ama ero chu thil hi mitha tam tak omkara miswal te hian ramle nam an timwal pho thin zuda shwai tu te khan zuda nam an timwal pho zuda mipuin an du lo an kheng bet ti an hlo ta thawani tunma kan mizo tongkam pakhata po lom ek che an ti thina hlo thawa in lom thin an ni a an lom zinga mi pakhatin eka che chuan an vain an hming chia a che lo po che angai an ni thin mizo Christian rama mi tha tak tak po in miswal ni an hlo na chu mizo zinga miswal engma poisak nei lo an lo om hian mi tha po miswala achan tira za Christian intisi kan ti fo na chan po hi Christian intivesi om thadu lo an om wangani mi in an vai merto mai lo thei si lova hetiang wang po hi ani ange hosana ti tu te po Isua lo lom tu akal na tura chol le puan lo pha tu te po kha kheng betro tia awa kan pu tak na chan te po hi thil chu chiang lova kan vai mer tak na chan te po hi juda nam le sa ko shwai tu te le Isua er tu te khan ama Isua lal anga an lo chei bol po kha an lo it sika lo lom tu te kha lo khap du pol te po an om hial ani kha ma selal Isua chuan heng hi thil lo thleng turani no sen tele nutet ne lai ka achhuak chuan fakna iti thafam kimta ti ani ti in achang mai ni miswal thadu hau lo mi thil ti athalo zongata lo lak tum thil abul thu mangai to lova abop lokalak ching mishing hi an om che Isua cross atwar tir tu kheng bet tu chu nangle ke kan ni chuti chuan sual pakhata wangin thiam lo chan tir na ro rel na chu mi zong zong chunga lo oma chutiang bokin thil fel pakhat ti awangin nun na mu nan thiam chan tir na thil thon pek chu mi zong zong a lo om ole helai bunga hian Isua thi chan bulpui ber chu tarlan turani ta a ama in athi chan pon lam thila han pu thei thilte kan han shetanuala khangkha mishing lam ngai dan atang chuan Mawhphurtute apu thei po an ni ve renga ma se pathian thil tum Isua thi chan tak chu hei hi ani kan hla phwa tu pakhatin hetiang hian hla alo phwa akal na tur chu o ka thir ngam lo zuda mi puile melma te kara kaswal ro pui wanga kalal Isua ti in nangle ke ya swal ro pui wanga Thihnaa rap thlak tak tuar ani zawk ti tharau thiang hlima tangin mi in an in muchhuak thinani ama a khan kheng betro ti tu te po in ka han chuya pon lam lang theya chutna a chuan Jerusalema lal anga alu truma hosana ti alo aute kha khen be tir le tu anga pu na kha adik thei lowang ti te po ti lanani a ma se tharau lama chuan kheng betro ti tu te chu hosana ti alo au tu tele miswal an fui por te hole do ta hek tu Isua man lai le athi nai laya lo phusa ho mai khani lovin nang le ke hi khen be tir tu te kan lo ni jok hla bok hi lo thir le ila kan sual wanga itwar na chu I than thisenin afartir I onem du om tak chuak chu acham reng ka thin lunga hian ti te in enga nge Isua swal Mawhphurin alo om ita na tuarani si lo chuan enga nge faina thisen chuakina om ilei bat pe kani si lo chuan ti te in puro kunga po in engwanga tuar nge mo tu ta na fam nge mo kaswal kaidum silfai na chuan pathian thisena bua ti in zol nei isai chuan tiang hian Isua thi ma da in alo soi to boka nima sela ani chu kan bo chat na te awangin hliamina oma kan kholo na te awangin buak thitlinin a oma kan thamuan na tura thunun na chu achunga atla a avuak na vual te ati damin kan omta a kan za hian biram angin kan wak bowa mani kong konga kan peng thewa lalpa chuan ani chunga chuan kan za a kholo na chu angatta a ani chu ne cheina oma nima sela a in ngai toma aka po anglo
beram no tal tura an hruai ang le beram a hmul me tu ma a ngoi renga a ang main ani aka a anglo ne chhia na le ro rel na lak bovina oma adam rual pui telek phei chuan tu in nge minung ramata ti borala om chu ngai to te lulang ni kami te bo chhiat na awangin lungai na tlak buakina omani tin thil rong tak atingai lovin aka a ti derna reng reng om ngai lo ma sela a thlan chu miswal te hnen lama an ruat saka a thi hnu chuan mi hausa hnen lama a oma nima selal pan ani chu vuak thitlin adu reng ani atina tangeya Isua tuarna hi arap thaka ana a kan mizo hlapwa tu te po in analua ekati ka hmangai chandam tu thisen lowa chandam thei ni selangin kalalpa van khwanguin saron par athiak lo tur ma se isu itan van puechim ti te in thisen hlutak chuak chu chandam na ani ti chu an sia ma se khongai na tuar puina lan nan thisen lowa chandam thei ni selang ti in an phu ani tin ladanga kaman thisen ani vanlal ta kaloni khovel sumrang kachak lova thisena tlan kani ti in mintlan na hlut zia le ropui zia an lo phwa chuak bokani puliang khaya po in o hlim na tlang o mun thiang hlim pathian thisen alwan na chu ti in a phwa boka Isua hi pathian mihringa lo chang ani awangin pathian thisen meu crossa khan alo luang chuaka pola chuan chulal pa cross chu keiro chuan kalalpa cross lo chu ka chuan lo tur zia mai chu ti in alo soi chuak bokani Isua Thihnaa tur thu hi rot chop thil le ti pal thil ani lo ti bible a kan hmu a petera chuan tirko te thil ti a khan tiang hian alo soya nima sela pathianin zol nei zong zong ka ati anga Krista in sheom atwar tur thu a hriat tir lok kha khati khan a thlen tir ta ani Isua chanchin hi zol nei zong zong khan an lo hril loka a thi tur le a pian tur te mithi zinga a thole tur te po an lo soya ma se Isua hlim thla lo chang tu te tangin thu thung hluya chuan a chiang bera pathian chatuan rem ruat na atang chuan Israel ho hi demwak chi po an ni emni po ati the hialani an hriat lo na tura an mitte ti del alo ni boxi a kan mizo hlapwa tu ten Zion kulpui chunga zaral an rel swale ti in an phwa boka ma se an rel swal chu ni ma se pathian thil tum mi swal chandam hi ani miau si a nang le ke wanga rel swala te po angai thei hial zok ome Isaiah kan mu a khan vuak thitlin adu reng na chanro chu nang le ke wang hi alo ni le boka nang le ke wangin gas mani a lungain aruma atong traya ano in tur po apumpel thei chuan pumpel po anyal lo ma se apa pathian thu lo chuan pumpel ero atum lo paril ru a chuan athu ti son thei ani si lova Thihnaa no a in tur chu athang lo thei talavani tin adu chuan ama chan him thei tur van tir ko tam tak a ko thak thei thu te po asoi bokani Isua hian a thi tur hi a hreloka Judaten Nazareth khama nam thak an tumpo in aput chuaka Thihnaa apumpel chuan ka hun ala thlenglo ati deuh zelani a thi hun ma chuan Judate khan ti hlum tumin hel thin ma se a Thihnaa tur thil atong ngai lo a thi dona chuan Jerusalem lampanin tu tir po nilovin apa hun ruat a thlen sia in akal mai ani zol neiten a chanchin an lo soi kha a thlen dik angai si a miswalte kota mantirin a omanga phumin a omanga nithum ni a mithi zinga ta a thole tur hi a shebel em ani a Thihnaa cross pumpel theina thil ero chu setana thil ti a arwat zokani petera te hne a thi tur thu a soi po khan peteran ama khongai zonga thil an soi khan Isuan setan ka hnunga kalro katan tluk na ini ti hialin akhakani kha Isua chuan kan swal wangin vuak atwara hliam atwar boka avuak na vuala ti damin kan om Isua vuak na natak kha ka swal wanga vuak ani a chandam kani theina tura vuak thitlinani
I Thihnaa katan nun na alo ni ti in hla po kan lo sa thin ani hi Isua khan ka sual na chu thana a phum bowa chu Thihnaa chu ka Thihnaa alo ni a pola chuan mi zong zong thi a in mi pakhat a thi a chu wangin mi zong zong chu thi an ni Isua Thihnaa khan nang le ke chu kan lo thi ve a kan sual chu kalpui le phum bo alo ni ve ta ani thiam kan chan theinan thiam lo an chan tira lalukhum kan khum theinan hling lukhum te alo khum bokani tharau thiang hlim thil ti theina azara mi in Isuan athi sakna crossa atwar ting tlak na ro pui tak hi a she thinani sual hi tharau thiang hlim atang lo chuan in hria ta har thina Davida po khan tu in nge ma ni sual te she theyang ti hialin alo soya sual in thup te laka min ti fil hi mang che ti in mitha tu poima soi ngai lo te phei chuan an sual hi an hrengai lo wani ma se he kan pian pui sual mai hi alo ni silwa Davida bokin ngai te kholo na adinin ka oma kanun sualin mi paya ti in alo soi hialani tu thilma ti sual lovin tu poima soi lo maila sual sa apyang kan lo ni a nu pum chunga mihring din kan lo ni atanga sual lo ni to kan lo ni reng si a chu kan pai bo thei ani si lo chu sual na kan nei chu Isua an vuak na vual te chawa ti dam thei le pathian lung oi thei na chu ni si a kan that na po silfen bol hlo ang chau ani si a thusil tu pakhat hian tiang hian soi thina ek tum koi le ngil po a ui dan a tho mun tho ani ati a chu sual tam le tlem po ni se eden sual na nei te chu kan in ang ve kani pathian ma a tling zo a om lovani beram nolal Isua thi sen chawin silfai thei ni a chu Isua lal le chandam tu apoma an sual te sim tu te chu an ni lal Isua chu amihring te chandam thei tur om chhun ani a eng thi sen ma in kan sual a silfai thei lova chu ama pathian chuan a fapa in thu aron soya ama le ama a in titlom ta ani chumi a Thihnaa alo then theina tur chuan aman tir tu tur juda iskari o tate manrua a an lo tangta a chu ba ka juda ho miti del sakin anlal anlo haina turin thil alo omta a chu ba ka athi hun laya judai ram governor pilata po in chwa theina nei ma se a chwa ngam tlat lo mai chu pathian chatuan rem ruat wang zo kani arin om Isua Krista a pathian mangai na alo lan theinan heng thil hi lo thlenga ngai ila keima awanga hliam tuar khen be le ti du da alo ni ti hi abul puya Isua thi chan chuni e am atang le ama awang le ama tan thil zong zong alo omani si a ama hne na chuan chatuanin ro puina omro se ti in polan alo soyani Bible bi chian na thuma hruai kan Bible a hian thuro pui tak chatuana nunna chandamna mukhopa min ti fing thei thuro pui a in phumani ti kan hretlanga ringtu te chuan tin heiba ka hian khovela kan nun dan tur thale zalen na ro pui tak min ko hmu'a tharau chau ni lovin taksa chandam na tenen Isua thil ti theina min ko hmu'a soi sen le soi thiam sen po ani lo hetiang ani rualin kan Bible hi kan share tai matok lova kan chik tok lo fo thina a share tai ma po in ngun taka zir chian na kan phak tok kan ti thei to ka po kan ngai to pe lo fo thin voi khat kan han siara ni ve po ta kan ngai ma se ni mai si lo hi tam tak zir chian tur a om thei om hle mai ke hemile khabuziak tu ngei po hian kalo chik tok lo tam tak a om ti ka sia ani kalo chik tok lo tam tak a om ti ka sia ani kan om na ngai le kan ngai to na ngai thil chi khata hian kan tal bel tlut mai ne hian siata kan Bible thuthlung thar le thuthlung hluibu hi kan pathian du zong le adu lo zong le akong chanchin kan hriat theina om chhuna ni a chandam na thu kan hriat na ba ka rongbol na kong le thanlen zel na tura po hian zirngun atul hle a polan muto reng le famkim to reng inti kanilo ati angin tiam chin lampana tlan zel tur kan ni ti hi kan hriat a thahle ani tirko polan timothe hne na lekha athona chuan tiang hian a soibok
kalokal ma lo zong chiarte thusilte zirtirte bei warro hetaka soilan du chu Bible chiarte uluk apoimo a soitum tak hriat tuma bei angaya tin chu ba ka chuan thusil tu le zirtir tu tan apoimo bik thil om le chu kan thu soite kha a Bible chang soitum te le Bible changa ziak na lai te hriat fia apoimo bokani tin mithiam Bible zira hun puma rongbol te thuziak te hi bi pe angai bok kan Bible chiar te chiang taka nal taka hria thi rongbol tu te ta na thil tul takani entirnan samziak kan chiar ta a samziak ani awanga Davida thu soitur angveka soichua thin te po hi adik lem lo theya sama hian Davida ziak hlathu chu atam berang athu soipo ma se Davida zawin sama hian nu ma anei lo ti hi reta ila samsum kwana a te chuan mosia tong traina ti te lo ni a chutiangin mun then khata po Davida ni lo midang thu soi kan mu thei bokani kan thil hriat vek chura pui mu hriat ti anga thil soi hi a thalovani tin chanchin tha ti bik po kan neya thuthung thar hi chanchin tha chu ani veka ma se chanchin tha kan ti bik mithiam howin anlo wa bik a chu mathai le marka le luka le johanaten lal Isua chanchin tha anziak te hi chanchin tha a anlo wa bik te chu an ni a heng hi soi san deu thiama tha then khat Bible chiarin chanchin tha hebrai lo chiar tok ten oma a thenin chanchin tha rom ti te hetiang hi a chiar tu le a soi tu tan thil za thla kani tin le khathon lam kan han chiara pola le khathon atam ber boka pola hi zentel tir ko ro pui ani boka kan shelar le a mi then khat chuan an Bible thu soya piang kha pola chuan ati ti in petera thuko changte jacob pazia kami te hebrai le khathona mi te chanchin thalama mi te po an hria ta piang kha pola chuan chuti chuan asoi ti tamai te an om thin mimol ziak le chiar thiam lo te thu soi te chu a hriat thiam theya then kha chu zirna a po BAMA lai te le tual chung ko thana po rongbol tura hol lar te an lo ni boxi a heng te hi chuan an injir pe lo wang le ngai sak tok lo wang chau ni in a hriat ani theological college a chau hian zirtur ani chuang lova ma ni po in kan phak tok zela kan rongbol na tura thil poimo zirtur le kan zir theya oma mithiam te zirna sikula an zir te chu kan wazir phave kher lova ma se rong kan bol na a kan man mek thil tul tla chop thila kan kalsan thei lo thil kan injir ngai hi a om ve a kan zir pe chuan thil harsa ani lovani ahmalama soito angin Bible chiar hi ulukangaya athuk dan tur le lamrik dana zira athuko dangdai theite hi oma chiar tu kan ni don chuan voi ni voi thum tal chu lo chiar chin masak turani tran tu emaw thusil tu po in a Bible chiar tur lo engun masak atha thin hle mai chuti ani lo chuan thil hi ani lo zong dain ngai thatu in alo hre thei thin ani mizo tong phei chu alamrik dan in angpo ako tum dang dai te a horop in anga a soitum in ang si lo te atam maya heng rong bol na ata na tha thil chi khat thi hele khabu hian chui atum chu ani thil dang ero zia man ani lo tin lalpa pathian chu huana tlai ni ne ma aleng thom chu an lo hria a ti chuan adamale anupoi chuan huana thingzi nga chuan lalpa pathian chu an lo bi ruk santa a then khatin eden huan tia kan soi mai thin hi eden huana om lo edena huana siam ti ani zok ti asoi po an om hei po hi ani theina la ya om thei ome Genesis bung ni chang ria ta hian alo saya eden chunga huan siam angin angai thei boka edena om ani awangin eden huan ti mai po hi thil ol takani a adik thei tho na lai chu a om tho boka ma se chik taka hanbi chian chuan soifim khurdeu angayim o ti thei ani bok tin Bible chang tarlan masak khi han soidon ila he edena huana hian evile adama chu an oma huana thil omte enkol turle veng turin ada a he edena huan hi
pathianin ama an poya asyam mihring masa ada na ani awang hian zukala zuleng fowa tlaini nema lengfo tura ngai ruat na hi helai thu soitu le mihring tluk thu salmon tu te atang hian ngai dana omfo thina thil ngai thei tak po ani reng ani alo lengfo thin po ani theya kan the chiang theilo ngai ruat na ani a bible ziak lam han en chian hi chuan alen fo thu lam ero hi chu kan mulem lova a hmalam thu han siar hian bible pon ziak kan mu ani si lo chuan heta edena huana alen na chan hi lalpa pathianin adu lo zonga an omti a hriat awangin edena huana hian azukal chau jok ni ina hriata pathian engkim mufia vek tu le engkim hretlang vek tu khan thataka an omlai kha chuan an hne na len po ngai lova angai ani theya thil an ti solta ka chuan edena huana khan omtla ka angai lova no chho an turin a hria a swala an tluk ta ka wangin an hne na thu soya kal angai ta chau an hne na thu soya kal angai ta chau ni in angai theyani ama asoi to angin kanril ru hian thil hi mi soi tangin an soi zo ma po in an soi dan tur anga thil suang to na hi kan nei fo thina edena huana an bo chiat na pathianin a hriata an hne na akala wanga ama po akal tur ngai ruat na kha kan nei ngal ta thin chu ani berang chu kan la phwa tu po in adam khonge I om o khoya nge I om chhun ni tin hlim le lomin kapol thin che ti te in an lo phwa nge ani evile adama bo chiat na awangin mi zong zong hi swala kan lo tluta ani chumi eden par moi chul nu ti vul le turin khovel chandam tu apiangin cross a thikhophialin alo omta mosia da rule tin lalpan mosia hne na rule chuknami alem siamla bana khairo tin heti hiani anga rule chukapiangin chu an en chuan an damang ati a tin mosia thalera rule a khai kan angkhan mihring fapa hi khai kanin a ombok turani tupo aringa piangin ama awanga chatuana nunna an nei na turin helai bible chang po hi sermon na le thu soina sang sanga manlai kan nu le pathen khatin helai thu hi an soina a bible ziak ni lo dewa lo soi thin le warlu tuk na lama bel cha dik lo anga ngai thei a om thin mosen thalera rula khai kan khan an dam na tura pathianin ati ani a an en phot chuan an dam dona chuti ani lain then khat chu en ti ran tuma an koi van wadak chung po in an la en du chuang lo an mai mi ching tlat tho mai ti a soi thin an oma zoram pum huap chu ani kher chuang lawanga khoi mokara chuan bel cha warlut tuka ani lo zonga aziak tumlam ni lo thlenga soita an om thin ti alangani ma se bible zia bak le khabudanga azia na an muani chuan le kan soi sel theilowanga ma se bible a hi chuan a omlem lo ni om takani bible thu bak soibel chungchanga hian thilpoi lem lo tak athutum paisi lowa soibel poilem lo ero chu a om thei thowanga ma se athu a khoimolaya mosia darul khai kan chu enpo an endu lo ti zau sela chuan eng anga war po in soibel tama ila thilpoi lo thei chu ani mai theye ma se an oi lo thu emaw an endu lo thu asoi si lova soibel na film khurna chi chu a omani bible a hian lal Isuan te khin thu asoya te khin thu lovin engma soilo angin athena phei chuan asoi nge a darul khai kan chu Israel ten andam pui angin lal Isua cross le ra khai kana om chu mithing ten chandam na kan mu na tura ruat ani an hun lai hian pathian ram thuruk hi te khin thu te a afia na tura puan ani Israel te ro chuan Isua kha an la she phalowa darul kha an tak sadam nan ruat ani samsonan Philistia ho athi chil chungchang samsonan amel ma Philistia ho athi chil chungchanga hian mithen khat lo soi thin dan le lo hriat dan thin samsona chu Philistia sipain achak na thuruk hriat antuma andop chhuak mai lova nakina chuan an meiche pakhat delili samsona ngai zong ngei chu dop chhuak thei tura an rin deuh ber ani hmel boka
dop chuak turin ani po in thei top chho in a beita a samsona chuan delili thil ti dan le adop dan hi hanhril lo chi ni in a hreta lo ni in alanga delili hian an dop chuan nasa takin tangma se atang zo talova achakna thuruk an hriat chhuah chuan Philistia sipai ho hian an man ta ni in Bible chuan kan hmu dan chuan ita a Samson chutan ina chuan an da a an tan tir ve ta a amit te po an kher chhuah saka gaza khwa a an chuk puya dar kolte an bun tira Samson an man ta ka chuan Philistia ho hian en nomata na man tuma an pathian biak ina hruaya en nom siam tuma hruai chuakin thil an ti asoi ani le ta a Samson chu en nomata na omta a Samson chuan akai tu no pang hnena he mi indo tu ban hi mi han de tir te khai ka han ngeng te ang ati a chumi in chumi pa le meichia in an khat mup maya Philistia ho milian zong zong chu chuta chuan an om veka tin Samsona en noma thir tu te chu in chunga chuan mi pa le meichia sang thum la in oma Samsona chuan Philistia ho om khom na indo tu sut pui pahni ding thiang chu akut le lamin achila chuta chuan dingin Samsona hian ban pahni chu kwa a Samson hi pathian hne na tongta in Philistia ho hi thi chilatuma chu indo tu sut pui chu anor thluta a mitam tak an thi ani heta thiza thi mithen khat lo soi thin dan chuan heta Philistia ho biak in Samsonan anti tluka anti chimta ka chuan a ina omzong achunga mi emaw achunga mi po thi ve a Samson hian thi chila thivek anga soi thin mi engmo zat an oma thil om tak po ani tho maya Bible ziak dana chuan hetiang hiani a ti chuan thei topin akun waka 10 million tele mi pui achung om zong zong te chu in chuan a del ta chiam maya chuti chuan adam laya ati hlum te ai chuan a thi chil te chu an tam zoka heta hian an thivek tilovin adam laya ati hlum ai tam an thi thu asoi mai ani zok Adam laya Philistia ho ati hlum hi sangkhat le somthum ni in rorel tu hrilfia na reverend chuaw thuama zia ka kan hmu a hemi sangkhat somthum ai tam thiza thi chiang takin aziak lovani ma se ka han soi tum zok chu Samsonan thi chila biak ina om thivek anga mithen khatin an lo soi hi alo ni che alo dewani hetami in an ngai ti hi mitinin an lo ngai dan ani ti na chu ani lo tin le khabuziak chu aphela he thuziak na lai hi achara luka bungli chang som pasari helai Bible thu apo hian ton thlengin mi fingwar om chin le hrethiam om chin angai po in an chiar swal ni angai thei a om fo thin he thuziak lai hi achara char he thuziak lai hi achiara ti in chiaran om fo a Bible ziak ang chu char ti hiani a an letling diklo le an ziak diklo ani lo chuan char ti tur ni omani tin Bible hi kan chiar thina wangin chiar ti hi kan rebel ne hle a ni tura kan ngai ngal mai thin ni in hriata hei hi Bible ziak en ngun angai na chuani Isua Krista khovela alo kallai khan in khom na ina thua hril thina ati dan pa nga in a seilen na Nazareta po hian aluta Bible a chiar tur kha a en kwala tita ila heta Bible a chiar hi Isaiah le khabu ami ni om takani heta Bible a chiar hi Isaiah le khabu ami ni om takani Isaiah zia ka po helai thu hi a mufu a achar fu a achar chu a chiar ta ni a ngai ila he thuziak na lai hi achara ti turani a char thu hi azia kani achar fu lai chu he thu hi anita ani riang vai te hne na chanchin tha hril turami ruata wangin lalpa pathian tharau chu ka chunga om ti lai kha ani a Isaiah bung somruk pakhatami kha ani Isua Krista miswal le mi fel lote rongbol saka chanchua ka ti eng tura local ani zia asoyani khovela alo kallai khan Isua hi anuyem mishing te angalo piangin boy anga insiama ama lema a intitlom te zoka tin mishing angalo omin a in ngai tloma thikhopia la thu zomin alo omta a he thu hi
kan soi le du na chan chu mun then khata chuan Isua anui ka hrelo ti thu hi soi ani fo thin Isua atra chu kan sia a anui kan Bible a hian a inziak lo ti tan chana soi hi an om fowa anui hi zia ko om lo renga atra hi chu Johana bung som pakhat chang som thum panga a kan mu a lazara athi awangin atra thu kan mu ani thusil tu pakhat po in hetiang hian mi pakhatin minti ti asoya nang hi inui vur vur reng maya lal Isua kha khovela alo kallai khan anui kan thesi lova ti in minti a ati a ta chuan ani chuan tiang hian ka changa ati a Isua te chu khovel sual tlan tura lo kalani a sual nan na satak phura omle thihial tura pathian ruat ani a hannui zia zang ani hleinem ti in ka changa ti in heta po hian ama thusil tunu po hian anui lo ani aring deuh chuni in asiata a chan na atang hian ma se hei hi soitur le ngaidan om thei tak turani kan thurina chuan Isua chu pathian fam kim ani ba ka mishing fam kim ani ti ani a hetiang ani chuan Bible a inziak lo ma se mishing ni na zia a fam kim ve ani chuan Isua hi anui ngai lo ti thei ani lem lova mishing anga nau se na lo pianga nau pan lai nei ni a puiting sa apiang ani bik lo ti asiata kumsom thum ve la tangin rong abol tran chawa khami ma atlei rol lai a rong bol tak tak ma anu le pa in an kai hroi hun lai te khan mishing fam kim ani ve chuan nui lo ngot thu a om donem ni ti theiani ama ero chu anui han ti hian mishing chu nui he chi le nui thowa nui he vak chi lo a om thei boka hebraizek tu chuan pui thiam lal ber kan chak lo na te min shet pui thei lo nei kan ni si lo keima ni anga kong tin renga thlem na tok to sual ero chu sual lo nei kan ni zo ke mishing ni na trom pui vekin mishing fam kimin alo piang ani anui ti chu Bible a kan mulo ani po in anui lo ti thei ani lem lo Isua lo piana mi fingte Jerusalem an lo kal thu tin lal Heroda alalain Judai rama Bethlehem khuwa a Isua alo pianin ngaite khochak lamata mi fingte Jerusalem khuwa a an lo kala helai Bible thu hi kumtinin Christmas ni alo thlen chuan chiarhlo zi ani a lal Isua piang hi aro puya khovel sual tlan tura pathian meu mishinga alo chan na hi aro pui kan tikum khwa ang ma ni thil siama tuma an chang du om love Bible chuan thil om lo te nen lam athang ati a thil in me lo takani ma se mangai na tar lan na ani si a hlapua thiam pusuak liana po in min mangai hi tuman an nial thei love alo ti nge nge leile van lal mangai na hi alo waro pui em sermon lama ka kal lek lek don ngal mai ka soitum lama lo herle donela Isua pathian fapa mishinga alo chan khan chibai buk tum chithum an om kan ti thina chuta chikhat pol khat chu mifing te kha an ni a mifing te khan in ti top mai te ang arsidang lam an mu a chu lal arsi Bible a chuan khochak lama arsi an mu kha ati nge nge a eng arsi ma apu lova arsi ati top maya chumi arsi chu zuin an kal zela Jerusalem an thlengta ani mi fingte hi mi pathum angin tam tak chuan an soya ma se pathum ti Bible a chuan a omlo ani om hle mai ma se Bible omlo po hi thil ni thei tho chu ani ma se hemi Bible bi chan na ti a hi chuan Bible omlo po chuidona ni thei mel jok thil hi om thei ni a chu omlo rawa po thil ni thei om jok chui tu mani thil ni thei om jok chui tu mani manlaya kan nu le pa pi le pu te lo soidan thin chuan ti ila then khat chu document ti zonga hanlek chhuah tur chu ka hre chuang lova ma se mi fingte nau sen chi bai buk tura an local thu an soi khan hriat dan tam bera chuan an local kha lal thar lo piang chu million le lal ina lo piang turin an ngaya an ma ni ngai danin an kala lal Heroda ina an lut ta a ti in an soi fo thin tun theng po in a then chuan Heroda ina lut ngal anga la soi an om he ngai dan hi chik zo ka zir lo chuan a om ve tho mai lal Heroda ina hanlu mai kha rin om tak po ni a
anin alo hriat ber kha arin om ve thei hle lal na chu aman thil hre mai lo ma se a intelligent tele a thuron petu khon bol upa te tangpo in thil hre ma satu tura ngai na po a om theyang thil hriat tur tul chu sarkar thila phei chuan a hre ma satur le an thu a copy po pek ngei tura ngai na po a om thei ome ma se bible chuan heroda ina an lut ngala heroda an zota atimai lem lo ni in hriata jerusalema an lo kala ti kha ani maya jerusalem kha heroda in chu nimaya pu ani lem si lova jerusalem khopuya khan in tam tak a omanga ta chuan heroda chen na in bik te chu a hrangin a om ngei chuan rin om tunlaya kan mizorama governor in le chief minister in aizol khoimolaya a om ang tho hian jerusalema chuan an lo kala ti hian azau hle a tu ina asoi lang lo jerusalem khopui an thlen khan Isua pian na an mumai lova khoya emaw tu ina emaw khoilaya emaw chuan thil an zot ti chu achanga khoya nge juda telal lo piang chu ti in khochak lama thil mak tak chin chiana kan ti don nge arsi an mu thu an soi zui ngal boka chu Isua lo piang chu chibai buk tura local an ni thu chu an soi ngal boka heta hian abu omlem lo chuidon nga ya om theya lo chuita ila khata juda telal lo piang an zo thut mai khan an hril a hai hle tura ngai ila an thu khan abar khai hle ni ina hriata an ni chuan laldang piang tura po an lo ngai lo mai thei herodan ne takina opa tin judai rama pilata alo om le a an lalber kaisar lo chu laldang om po in a then chuan an ring om love mipui an chi ai hle ang ti arin thei chu thom dang lam tak chu heroda intelligent te po in heroda an hril ni ngei turani heroda beng alo thlen chuan bible thu a hanlut le ila lal herodan chu a hriat vele amang angta a jerusalema mi zong po an mang ang ve a ti in mathai bung ni chang thum heroda in Isua pian thu an soi a hriat hian amang ang hle a ti dan tur tha a hriat chu a upa te thuron petu tele aziak tu ro pui tele sa kholama pui thiam te chu enge thil lo om dan de zol nei le khabulam te po a entir ni omin angai to theya chuta chuan zol nei lo ziak thu thlung hluyami an han dap chuaka hei hi mika zol nei ziak hi ani om hle mai mika bunga chang ni nima sela nang Bethlehem Ephratha Zodarama sang tam tak zinga tela tehle mala nangma la ka tang hian Israel ho ro rel tu tur chu katan alo chua kanga alo chuana chu ma sanga ta chatuana tangin ani ma sanga ta chatuana tangin ani he thu hi mathai hi chuan ti hian a ziaka nang Bethlehem Judai ramami Judai khopui te zinga ite ber top lo I chunga tangin optu alo chuak don si a kami Israel ho te veng tu tur chu an thu ziak soitum a in ang ma se an ziak chhon dan tlem adang deuh bible ziak hi a soitum hria thi apoimo ber chani a zia dan sang chu a om lal heroda hian heng thu a upa te thuron a mu hnu hian ani po in tak tak ani aring ani theye mi fing te hi a kota a dil chut takin arsilan lai chu azota atia a ina mi fing te akowa dil chut taka thil azo hi Isua pian thu a hriata ama le midangin an hriat nuwa amang an fe hnu ni in hriata chuta ti dan rem ruat tha in ani po in han hril ve a chibai te po buk ve adu thu hi a hrilta ani heroda mi zia hi mithiam ten an soidanin a upa tele a chen puite a bula cheng reng ring hlel mi ni a soi ni a ril hlel na khat kan ti don nge hei hi ani awangin mifing te po kha Jerusalema an kal khan heroda ina khan an lu ngal thei mai chu arin omlem lo hle ani heroda fapa ni ai chuan avok puini po anuam jok ti hiala an soina po om chu wangin mifing te ne na in resa lo in kom ngei sa an ni lo chuan heroda ina tlang nel tak chunga an lu mai chu arin om lo ani minel om tak po ni se lal ina chuan kan pong lu mai lo ani himo
man lai lal phei chu sipai tho eng zatin nge ve ngang ti kan hre phak lo tunlai democracy a than lal ang hi heroda lal na hi ani hmel lo hle le ngal henga hian bible soi bak bel ve ve a hian thil om dan ni thei om chu a hriat thei mai omin a hriata thil ni omalang ma se han ngai tua chiana ni thei si lo hi a om ve thei ni ma se heng hi alo dik zok anga kan ngai ni po in sir the na lam ni lovin thil ngai tua chian le hriat na lama kan than zok na na ti ani ole tikhan episode ni na chu lo du tok le tari ila min ngai thak sakawangin kaloma episode thumna min lo ngai thak sak le theu don nya